Oke bosku. Oke bosku, kali ini saya berada di Raya Wajak nih, dari arah Duren bosku. Di sini saya belok kanan menuju apa iki lur? Bolor iki, pedok bolo-bolo iki gini. Dek, aduh aku ngenteni sampean, Dek. Kerebet, iya. Aku ngenteni di kerebet mobil wis nok kene. Lo, tak kira kembaran, Dek. Lek. Hah? Wis, Bu. Wah, uya kon mulai. Ayo, sing bro. Ya, lanjut. Bisa dicek di Google Map ya, bosku. Lanjut, bosku. Nah, di depan ada Gapura, bosku. Gapura masuk desa Patok Picis, Kecamatan Wajak ya, bosku. Kita lurus saja, bosku. Nah, di depan ada pertigaan, bosku. Nah, ada pertigaan. Kita belok kiri, bosku ya. Oke, ya. Yes. Lanjut dulur, habis beli rokok dulur nggih. Inilah kondisi jalan saat ini, bosku. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and strive to what you want. Oke, dulur. Nyampe lokasi spot ya. Sampai jumpa di lokasi spot. Saya tak pilih-pilih spot dulu gitu, dulur. Bisa jalani pandangan ini ya. Kalau nggak no omset ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulurku semua, sahabat-sahabat anglerku semua, dimanapun berada di seluruh Indonesia, bosku. Semacam mana dulur, suara petano mah dulur, ketok-ketok kali ya dulur, kudu pedalang kali ya. Oke dulur, kali ini saya mencoba spot HTM ya, bosku. Spot Patok Picis, Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia ya. Ya, inilah suasana keindahan lokasi spotnya, bosku. Nah, inilah suasana keindahan lokasi spot dulur, lokasi spot Patok Picis ya, Patok Picis, Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia ya, bosku. Nah, seperti inilah. Kali ini saya tidak di waduk, bosku ya, tapi saya berada di spot HTM, bosku. HTM harian 20.000 ya.
Oke bosku, di video kali ini saya akan mempergunakan umpan di media lumut nih bosku. Saya pakai lumut halus nih bosku, dan esen semar mesem berwarna hijau nih bosku. Untuk aturan pakai masih tetap seperti biasa nih bosku, sak gantongan telur nih di tengah-tengah botol ada gantongan. Jangan terlalu banyak biar lumutnya enggak cepat londot nih bosku. Untuk tagaknya sementara saya pakai 450 satu saja bosku, sementara nggak tahu nanti kalau menambah ya. Dan untuk kedalaman saya pakai 3 ros Alexandria nih bosku, 3 ros Alexandria. Untuk lokasi spot pin mapnya sudah saya taruh di deskripsi nih bosku. Jadi buat telur-telur kalau ingin mencoba spot ini dan belum tahu lokasinya, silakan dilihat pin mapnya di deskripsi nih. Untuk info spot di sini spotnya HTM bosku nggih. HTM piro lek gini lek? HTM 20.000 nggih bosku. Untuk pelepasan ikan nila nggih bosku. Pelepasan 25 kilo bosku. Info hadapan kali ini saya menghadap ke utara bosku nggih. Kuwi di tengah kono le yo. Ini tengah kono. Iya, itu dibuka salonnya boros. Oh. Untuk mata kail saya pakai nomor 4 nih bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Plok cilik gede podong plok. Besok makanan gratis ya, Pak. Oleh kalau lewat belakangan telur, yang penting diparingi seger waras, sisa budal nang kali ngadep Lampung sebagia ya. Ojo lali pandongan ini telur, dong ngomong saya tiba sing papan-papan ya. Wah cilik telur dagingnya sing kandel ya. Setelah lanjut dulu sup ya. Enak man gini man. Berak anyar man. Hah? Tak nyari berak. Alhamdulillah. Ini kita di calon ini ora pohon. Mana dia? Iwa. Oh, iwa eko wadene. Lek, saya mancing nggak jagongan. Oh, wade lek. Lo lah ayapku mah ngurung tak kedar lek. Pah, gak ada ayap wis. Enak kasarane. Wah, Diayap le. iya, oleh bandel kontak lek. Strike perdana dulur, dapat ikan nila dulur, mantap lur. Wah, gawat dene lur, kayak sing mancing lur. Wes iwak ya ora pinter lur. Wah, sing mancing tambah nemen lur ya. Guys, pelaris lur, gak oleh dirilis lur nggih. Miss, pokok-pok. Lek, saya mancing. Jalan-jalan mana dulur? Strike berikutnya dulur. Berarti di kono. Di Kono. ora. Jadi di ketemu kono ya. Atau belas. Kuwi itu ya. Mantap. Iwak le. Wah, iwak le. Wah. Aduh. Wah enak ya le. Oh, segoe 10-an iwake siji. Wah, aku kapan, Dek? Cek gede. Wah. Laris kalau dibuat lho, Lek. Wah. Yuk mana lek? Wah. Sok mono-mono ayo wak lek. Kena wetenge iki. Nek wetenge. Oh, enjen sing mangan iwak ora pinter. Cara dari mana temunya tambah sekarang.
Payaku kapan, Lek? Jangan ada. Rokok le, aku ora iso tak golek gak nyerokek. Aku anu. Ampun. Iwak mana, Lek? Oh, iwak, Lek. Lek, wae sampean kapan? Oh, kowe dene, Lek. Wah. Wes. Oleh iwak cebong, Lek. Aduh. Iki iwak apa iki, Lek? Wayu iku. Wayu iki. Oleh pari barang sih aku. Strike berikutnya dulur, dapat ikan pari ikan wader dulur, wis mantap lur, syukur apapun rezekinya nggih. Lek wader ya syukur ngono lur, iwak ora pinter iki lur. Wis. Oh, cek gede sik lur. Lembek-lembek ya. Iwak mana, Lek? Iwak cilik lur, dagingnya ritok lur. Iwak gak pinter lur. Ciluk, balo iwak ikan. Lek, wae sampean kapan? Oh, saya mancing. Kapan-kapan dulu tatalannya Pak. Pak Is, ikannya di sini. Ini ada bangku. Iya. Strike berikutnya dulur, dapat ikan nila dulur, mantap lur, syukuri apapun rezekinya nggih. Gaeng-gaeng kiuk-kiuk bu Lek. Percaya jal pangan oleh. Dangak-dangak no. Iwak mana, Lek? Wae cilik lur. Dagingnya ritok, wah si iwak ora pinter lho lah. Pik. Panen gede jempolanku, Lek. Yes. Strike berikutnya dulur, dapat ikan nila lagi dulur, wis mantap lur, syukuri apapun rezekinya nggih, goeng-gaeng kiuk-kiuk klotak-klotak Lek, iwak ora pinter Lek. Wis. Serilis ya, nggih. Wis. Wae lur golek sing ana daginge nggih. Pendatang tok sing akeh. Dar. Ganteng nih. Belum ada. Dangak-dangak Lek, iwak mana Lek? Iwak cilik lur, dagingnya ritok. Wah, iwak ikan ada makan ya. Pak Is, sini ada bangku. Oh, iwak ikan ada. Makan ya. Strike berikutnya dulur, dapat ikan nila dulur, mantap lur, syukuri apapun rezekinya nggih. Gaeng-gaeng kiuk-kiuk klotak-klotak Lek, gak percaya jal pangan Lek. Guys, langsung rilis dulur nggih, iwak it. Kanok dagingnya lur. Akhirnya. Pak To, apa kabar? Zaman kok wani dhewean iki kono.
Paling di paling. Kok nunggu anu pakis. Oh, lah Pak Le nunggu pakis. Akhirnya mulai pakai, Gor. Oh, mulut oleh terteran sama anak teman. Kamu sama lu ora terteran, Pak. Kasak kau ini. Kasak ini. Mana yo macam aku. Aku nang gampenan ta. Karo hubungan. Ora kena lur. Oh, boleh. Ngene di mana? Aku di kono. Nganu bisa makan. Pulau Koso. Lu arek Dak. Tapi lah gak usah sama sekali. Ini bawa ke sini sama sini. Iya. Lu boleh ngampol video. Boleh itu. Iwa ora kena lur. Wah apa lur? Aku nyelempet pisan gak oleh ah. Oleh, lah iku di ngarep kosong. Wah, aku emang gede ngarep kene numpak tongkang. Watok di ngarep kono. Kene lho kosong. Pangku ya. Yo, Pangku. nggih. Mau bengi? Kok katin nongkan. Iki ne? Bae tataran. Engko gelem bareng. Oh ya gelem. Oh, kok ngotot ae. Oh, iku mau digolekno ndek kene lho, Lek. Papan kayak ngene kok ndekeki koyo ngene. Sapa iki pinggir dhewe iki? Pak Is. Ya iku sing ngongkon aku ndek kene. Ya engko lek pan iwake gak gelem Pak Isu disentak. Iwak lho, enake iwake. Is, sini ya tak pangku iki lho iwaknya di sini. Oh. Sementara sik mini-mini. Lek Pak Isu wis njegur mberot. Iwake cilik, daginge kandel. Pritok. Iwake gak ono sing pinter lho. Strike berikutnya dulur dapat ikan mini lagi, ikan mini, ikan nila dulur, mantap guys, syukuri apapun rezekinya. Goeng gaing kiuk kiuk klotak klotak lek, gak percaya jal pangan lek. Siwa era pinter lek. Rilis mana lur? Wes. Cek. Cek modal lanange. Padha lanange ngono. Hah? Iya. Kaduan sampai peminang itu sik mangan ini. Terus iwak ora kena lek iwak apa yo? Menarik belasan ya. Itu menarik belasan. Tinggal pedot. Alin. Waduh lah sak pojok wis. Aku malah kono Pak To. Timbulnya kayak bal-balan. Langsung. Lho ilang iwak. Enak lek, iwak ikan ada lek, dadek plungnyut lek. Iwak ikan ada makan iya. Wes. Kok malik. Kayak nomor 3 orang mangan-mangan, kayak nomor 4 lah kok telap-telap. Iwak ora pinter yang ini iki. Sampai lemulur wetenge lur. Oh. Strike berikutnya dulur dapat ikan kembung, ikan nila dulur, mantap lur. Ora mangan lur. Kena janggute lur, iwak bulet ae ngene, iwak ruwet ngene iki lur. Wis iwak gak pinter ngene iki lur. Wis. Tapi jarang dipancing ala Kayak awan iwake sak mene-mene iki lur. Kayak kepingin berotan ya bengi nggih. Wis langsung rilis mana lur. Golek sing pinter ya lur ya. Sing ana daginge.
Terus iwak ora kena lur, wak apa yuk? Wah enak ya, dekek langsung gondol. Saking iwak kak pinter. Kok iwak pinter bek. Tek. Metune. Terus duh metune. Terus iwak aduh lek. Iwak mana lek, iwak cilik lur. Daginge rito wis iwake ora ana sing pinter lur. Wis syukuri ya lur ya. Timbang kita mbok ngantuk lek. Timbang jagongan lek. Strike berikutnya dulur, dapat ikan nila lagi dulur, mantap lur, dapat nener lur. Siwake ora ono sing pinter lur. Gaeng-gaeng kiu-kiu klotak-klotak iki, gak percaya jal pangano. Langsung rilis berikutnya nggih. Dur. Iya ya dur. Semayam. Mana? Aman sih. Sabar. Ayo ngumpul. Alhamdulillah oleh konten. Akhirnya ramen. Mari kita buka suku dalu. Sesuai prediksi wis. Terus, loh. Terus. Kalau kembaranku ono lek. Pari. Iwak, aduh lek ono rek. Kono lek tiba lek. Iwake golek ruwetan lek. Oh, siwak ora pinter yang ngene iki lho. Kate ceblungna wajan golek ruwetan sik. Oh, wah ikan ada, makan ya. Ate rioyo golek ruwetan sik. Strike berikutnya dulur. Dapat ikan nila dulur, mantap lur, syukuri apapun rezekinya nggih. Gaeng-gaeng kiu-kiu klotak-klotak lek gak percaya jal pangan lek. Iwakku kata sing pinter lek. Aduh wis. Cek gede dhisik lek. Apa ya? Nekat ya. Karena mulianya kalau ini ya.
pasir ya. Kumpulan. Monjo ora kena lek wa apa iku. Iwak ada le, iwak mana le? Iwak cilik lur, kakinya ritok lur. Bah, wes iwak bulat tay. Iwak gede-gede le. Strike berikutnya dulur, dapat ikan nila dulur, mantap lur, syukuri apapun rezekinya nggih, lek babon ya syukur ngono lur, iwak ora pinter iki lur. Jalun mana dulur? Strike berikutnya dulur. Ora kena lur. Wah, apa lur? Dagak belum nyut. Sama bagi dulu. Kalau mimpi. Lah, kantong apa ya sih? Pak di sampai nak kosong-kosong pokoknya balik gitu. Alkom mereka jadi kan. Beh. So kayun-kayun ngono sih lek. Wah. Iwak iku lek. Mangkar karena. Wah, aku kapan lek? Biko, cueknya ketiko. Kok dibuaki kabeh sih lek? Lho, gaeng-gaeng kiu-kiu klotak-klotak iku. Kondi kono apa ya? Loh, Mas. Oke sedulur, sudah sore nggih. Saya akhiri dulu perjumpaan kita kali ini nggih bosku. Si ikannya bacul-bacul tok nggih. Dulur, wis jam 5 dulur nggih. Oke. Iwak dulur, iwak ya ora pinter lur. Ya itulah tadi bosku nggih keseruan mancing hari ini di Sapot Patok Picis, Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia nggih. Dengan hasil akhir alhamdulillah dulur masih dikasih poin nggih walaupun bocil-bocil nggih. Oke, jangan lupa nantikan dan saksikan keseruan mancing di Patok Picis ini di sesi malam nggih bosku di video selanjutnya nggih. Oke, segitu laporannya. Buat telur-telur yang belum subscribe mohon dibantu untuk subscribe nggih bosku biar saya lebih bersemangat lagi untuk berkarya nggih.
Dan buat telur-telur yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan segala urusannya ya. Oke wes, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ador. Ayo, ayo, ayo.